Nalazimo se na strelištu Begluk na upravo završenom takmičenju CSO sa našim prijateljima iz MLT-a koji su ujedno i glavni pokrovitelji ovog takmičenja. Imamo priliku da razgovaramo sa Milićem. Miliću, pre svega hvala ti na odvojenom vremenu. Kako je današnji dan prošao za tebe? Nema čemu, dobrodošli. Posle prvi put ovde, danas prošlo sve u najboljem redu. Na prvom mestu bezbednost, što organizator samog takmičenja, klub jedinice je uvek želi da poštuje i gleda da bezbednost bude na prvom mestu, a mi kao MLT uvek želimo da pratimo, da podržavamo sportske događaje kao što je ovaj meč, kao što je cela liga IPSC-a ili IDP-a, gledamo da sponzorišemo, da budemo pokrovitelji na neki način, da bi taj sport što više proširili, da kažemo, u Srbiji, da bi ga što više povećali. Da, jasno. Ono što je meni posebno drago, bukvalno smo do malo pre morali da zamolimo takmičare da nam dopuste da odradimo intervju ovde. Ono što je meni drago, s obzirom da sarađujemo i da se poznajemo već duži vremenski period, rekao bih da vaša ponuda obuhvata i vrhunsku opremu i naoružanje, ali isto tako i onu opremu koja je simbol od vrhunske cene i kvaliteta. Pa šta od svega toga možemo da vidimo? Ono što mi u principu u ponudi nemamo, ne možemo mi da donesemo sve ovdje jer jednostavno nema prostora i ne možemo fizički da postignemo sve, ali ono što mi gledamo to je pored naoružanja da imamo vrhunsku opremu kao što su hosteri, Ghost hosteri, italijanska firma koja proizvodi hostere za IPSC, tako je, to su sportski hosteri, znači za IPSC, rade naravno i za IDP-a, inače smo mi njihovi distributeri za Srbiju, onda, ne znam, vrhunskih Antifona, Sordin, koji je opet jedan sinonim za kvalitet, evo, ovo je baš novi model koji je skoro izašao na tržište, koji se sad prvi put pojavio kod nas i evo, već je rasprodat, da kažem, kompletno. Vilex naočare, koje su isto sa kvalitetom, a odnosom cene stvarno pristupačne za taj kvalitet koji se dobija. Ovdje imamo neke Red Dot nišane. Naravno, Holosan nišani, lampe Nightcore, Olight, noževi Fox. Znači, gledamo da kompletno Relabid alat koji se nalazi na drugoj strani, koji do sad se stvarno pokazao odlično, to je američki proizvođač koji radi specijalne alate za čišćenje i popravku i održavanje oružja. Znači, razna rešenja imaju, znači, koja jednostavno čovjek ne može sam nešto da uradi dok nema takav alat, znači, ovo je oko oružja. Tako da gledamo da ponuda, pored, kažem, ono oružje, što ti znaš šta mi sve nudimo i imamo u ponudi, da imamo kompletnu opremu, da strelac ili nije bitno entuzijasta, tako je, može kod nas da se opremi sa kompletnom opremom. Definitivno. A zainteresovani koji trenutno nisu na strelištu, gde bi mogli da pogledaju i kupe ovu opremu? Pa gledajte, ono standardno mogu preko sajta naše mltsystem.com, znači preko naše sajte, ili da dođu na našu lokaciju na Radio Faru, Svetog Save 94, znači mogu dođu i tamo, radnim danima od 8 do 4. Uskoro će biti nešto novo, znači ti znaš o čemu se radi. Sačuvat ćemo ekskluzivu, iznenadit ćemo ih namerno. Tako je, pa nadam se tamo krajem godine ili početak sledeće, znači da ćemo objaviti, što kada ti će prvi znati i objaviti to naše. Miliću, hvala na vremenu i do skoro viđenja. Nema čemu, Milče. Sada pričamo sa organizatorom i domaćinom upravo završenog takmičenja CZ Show Open, Draganom Ćaćićem. Dragane, uvek je lepo videti te na tvom domaćem terenu. Šta je ove godine onako posebno za izdvojiti? Pa ako uporedimo sa mečom koji smo pravili u aprilu Alsa Pro Cup ove godine, na ovom meču koji je 6. po redu, faktički smo popunili meč do nekog maksimuma. Jeste da su međuvremeno neka dešavanja desila da ljudi nisu mogli da dođu zbog bolesti, ali u principu stvarno smo bili popunjeni do maksimuma i to nam daje za pravo da buduće neke mečeve dođemo, ali imamo neko plan da proširimo strelište, da pokušamo da vratimo ono što je neka delta bila, da pokušamo ovdje napravimo meč sa 20 steđeva u 2 dana pucanja. Generalno, zadovoljan sam, Bože moj, ljudi su sa osmehom, došlo nam je iz 13 zemalja, van Srbije, naravno pored Srbije, dosta je bilo domaćih takmičara. Šta da kažem, mislim, najbitnije ono kad završiš meč i kad vidiš da su ljudi nasmejani, da su zadovoljni sa steđevima, jer se uvek trudimo kad završimo sezonu u praktičnom streljaštvu da pokušamo da budu ti steđevi što zabavniji, što jednostavniji i da budu, što bi se rekli, pustljivi, da se ljudi zabavljaju onako, baš da bude do maksimuma, baš pravi pucački vikend. Sjajno, vreme nas je poslužilo i ja isto, evo, ceo dan sam prisutan ovde, mogu da podelim utiske da je organizacija baš onako išla na vrhunskom nivou, u smislu da je bilo vrlo malo slobodnog hoda, ipak je trebalo dosta takmičara danas da gađa. A kaži mi, molim te, ovo jeste klasičan sportski događaj, da li je ovaj objekat ovde otvoren i za voljne civile?
Generalno, mi smo isključivo sportsko strelište, sportski klub, da ne radimo onu takozvanu komercijalnu. Znači, isključivo se bavimo sportom, jer generalno ne možemo da postignemo, a i nećemo da mešamo neku komercijalu i sport, zato što smo tako istekli reputaciju. Mislim, klub postoji od 2007. godine, prvo takmičenje je bilo 2009. Sam si spomenuo organizacija, pa da ne budem lažno skroman, ali generalno 15 godina se bavimo organizacijom ozbiljnih mečeva. Pre svega ja sam internacionalni takmičar koji idem napolje i znam šta ljudi očekuju kad dođu na meč. Znam šta bi ja očekivao od tog meča, pa nam to iskustvo jako pomaže da odradimo sve kako treba. Naravno i ono što smo malo pre spomenuli, ako prebaciš neki maksimum, fizički maksimum ljudi da ti dođe po skvadu, ne možeš očekivati da ide sve glatko. A druga stvar je moraš da uskladiš te stage-eve, da napraviš. Jeste, možda neki stage gleda malo blesavo i glupavo, malo je komplikovano, moglo biti to malo tečnije, ali mi ga moramo napraviti da bude tako da ne bi napravili zastoj. I da pohvalimo ono najbitnije, da nam nije sudija koji su glavni, koji odrađuju taj deo, da nam ide prohodno, da sve bude bezbedno. Bože moj, tako da to teče kako treba, kao i svake godine. Sjajno, čak i mnogo ti hvala na odvojenom vremenu i želim da se u narednoj godini vidimo još boljim okolnostima. Hvala Miloše. Vidimo se. We are here with Michael from Logo Arms. Michael was a competitor today, so Michael, could you please tell us something more about your day today? I have perfect day. I shoot today PCC. Yesterday I shoot production with a Logo Arms pistol. Everything was perfect, stages perfect, nice organization and perfect weather. Excellent. Yeah, the weather was perfect, and I really like that you use the word perfect so often, because I can use that the same word to describe Logo Arms. Yeah. So I know that you are cooperating with MLTS Systems. So what can you tell us about the ongoing cooperation? MLT System is our dealer for Serbia. Of course, they have all our production guns. Also, they have also the guns which you can test it, of course. So don't hesitate to ask them. That's perfect. I see. And your armament has a very solid reputation here. So did you maybe have a chance to get feedback from Serbian users about your systems? I think they like it because the less muzzle flip, which is reduced by our low bore axis, it's perfect. You can shoot it with normal factory ammo, so that's also perfect. You don't need to reload, and gun is also precise. So amazing. Yes, definitely, I can agree, and I'm looking forward to having a good shooting range with you today. Yeah, thank you, Thank you, sir. Thank you for your time. Yeah!